Connect, let's go! Rhyme and reason. Youth Connect. Rhyme and Reason Project Youth Connect ka lo lawm fek cheu hey hun rei takachanga kan lo nga le kan lo kan lo be sei train Youth Connect Tleirawl te pual program chu kan lo buat sei thei dareng maya hoinia tun truma min thir tu te milo hut sak tu te in chunga kan van lom tak em Pathian in mal som fek cheu ro setin hey Youth Connect min shroi theng tu Pathian ro pui bersela Pathian shuain le ompuina kan chang hi kan lom tak zet ani ole Youth Connect han tirung wat hian a chiang hal der maya Youth Connect a thenin tite hian ron tia a thenin tite hian ron tia o tlema kho thanglam de chuan tite po hian ron ti mai thia engpon is a Youth Connect hi engwangin nge kan buat sai enge atum ti kha ma fele hian han soi pot se dro Ole Youth Connect program hi tum nei rana ti ve kan ya hei nu le partner kan in biak na hian ngin na min nei ve chu kan fa da hian mobile phone te computer te games te an khoi na sal tu ka lockdown la hian Sunday school te athena chona local thei si lova an khar thup mai sia engtina monoi an mani thleng park program hi asiam thailo mo ti hian ngin na miron siam ve a ke ni ke ma hi abik takin Naupang Sunday School zirti tu te lo ni ve thin tin ma po Naupang ngai na tak lo ni bawk kan pani khan Pathian o kan ngai ta chuan ti kho changa khanin kan viewers te kan ron box wa nang ni la in mi som thum chuang zatin awa tha em tira i lo ti box sia Pathian ko na nial ro lo kan pom ta top mai ni kan tum per hi Naupang atanga Tleirawl kumri atanga kum som paruk borvel tan an hriat thiam zong le an khovel omna an chen na digital khovel thleng pha ka zuk kheu chua hi ni phot mea chuta chuan kan tum ber mai chu kan target te kumri atanga kum som paruk velina an nuam ti zong le an hriat thiam zonga program siam ania tin ma manen hian Rhyme and Reason channel hian kan siam ne don lo he content he tum pani na kan nei ruk le kan tong trai na chu midang te ti mua midang ten hemi age group ta na content tam takaron siam na malatu masa nia kemani ai thiam kemani ai Pathian man jok te ron cho tho kha kan tum ani don ni hey Sunday school chau sok tu ni kha tin Sunday school zirti tu thatak tak tu na po Naupang te tong trai po yang event zui reng tam takin ni omti te po kan sia tin nu le pa in hor khoma khatia fate ta na program limom tak bot sai thiam do pa omti kan sia an omna tak social media he ta Instagram reels vela te TikTok te hi tu na chon om to lo ma se kham tiang bor vela lu chil na kha kan thok ho do na ni le Youth Connect kan ti ta ka chuan hey ma felenen kan hanin entry na patling pahina Youth Connect kan boy pui chu te kan ti amara chu kan theyang kan ti Pathian in idea thadel min pe nula fel mai keima ni lama po he Rhyme and Reason Project po kan lo mel hriat to kan host tour join punte ani hi tuna heron langvel ha se lo welcome ang yes you ready Joan punte Joan Christian 93 boka ani boyfriend real fakna han karon kom to he huna hian Youth Connect huna hianin Joan hianin min host sakdona ni ole Joan kan lo welcome kan van welcome tak chem Joan hian chin khan kan soi to self introduction ta kha kan viewers ten han han soi ver shim la thain ka she tra ole hey kalo me ma ka pur to me ma han post tu hian ama sa in ni e tu na introduction ke do khan min han ti ma sa ni e tu khoi changeng ron kal ti lo ti me thya Mizoram ka pianga ma sela heta Chandigarh hian ka Seliana chuanin tu na master's degree ka zau cha chuanin Pathian rongbon la ma hianin pen ka tum chho me ka amaro chu ka calling pakhat ka sha ro chu Rhyme and Reason nena hetia thakhat chunga ron host tur hian inge ka calling ani ti hi chu ka sia chu chin chu ni phot ro se alo ma me khat competition kan siam chan kha kan han soi deuh zunga abik takin kan naw te kan fa te kan thian te tin a school angzong te le Sunday school angzong te po khanin
atel thei takani ti kha war teu khan kan soi non le do kan clip le fak du ni chu khlaya khan ka soi war thiam lo lu to ka guitar te ka pom renga ta he chu thiam vel chu ni a e lo mi lo shil dar sakula in fa te in now te tan khan he hun hi ni ti kha e lo shil deuh mol la he competition kan han siama kan competition na tel ringot hi kan tumani perlo competition kha chu o akal pui pakhat ani kan tum per chu program karon siam don ani rol thar te tan hian chuta chuan hei sam reaction kan series sang kan soi to lawang tin join pon heta hian hunaron mang thin dona chuta chuan commitment te po in fa ten en khan in fa te lo siam pui ula kha commitment a kha ti chuanin I khongai takin kan khalai competition pilama khan kan content he youth connect pola content karon siam zong te hi milo thir sak tur khan war takin kan som chewa I enting nge kan tiang share te po kha tumdang ai milo share nem sak te ol chu kan deal ngoi chawni youth connect kanin ho chho zel don ni kan lo me